ha e patale tjhelete ena ya setjhaba. Ke batla hore o e arabe ka bonolo fela e bonolo ntate. A di-share ke di rekile kapa ha ke a di reka ke tseba hore ke di betle tsela ena hore e ka nna ya ba mohlomong e ba le o kene ka mona ho tla fana ka influence ena kapa a ya se taba eo e leng yona. O ka e araba ntate. A ke a le Mhlombe ke kgola ke utlwa o ntataisa hantle Mhlombe. Ke utlwa o ntataisa hantle o mpotsa ka mokgwa o jwang di-share jwalo ka o tjho di a rekiswa di fane mme mokgwa wa di reka e ka ba mengata. Ke mpa ile fela Mhlombe ke bone ntlo e sa nketsetse toka ya hore Ao ntate Kwedi o rekile di-share tse kapa o di fumane ka seboto seo se fanang ka se ka nnang sa fana ka moelelo wa hore a o kene ka mona jwalo o tla influence. O so e bue taba ena Mhlombe e bua o itse yena ke phate tabeng eno o mitima ikutlwa ka hore se ka ba jwale o kene ka mona o tla influence taba ya hore mokoloto ona o sa ba patala hobane jwale wena o fumana mokoloto o so le teng. Jwale mokoloto ono o ileng o bonala mo fano ka thoko ho molao hobane jwale ka nako eno wena o no le siko. Ke a kgolwa o so bile ntse o bua ha o no le teng ka mono ne ka nna ra re e hlile ho molaong hore be mokoloto ona o fa. Wena ke batla o tsamaye moo o tshwanelang o tsamaye hana teng. O rekile di-share tse kapa ha wa di reka o fumane moo o tlose le hore o sa le hore lena ka pela komiti ha eba ke ntho e teng. Empa ha eba jwale ke ntho e teng ya hore ka nna re hlile hore komiti e tla bona hore o na le hore ka mona le bona. O rekile di-share kapa o di fuwe o kentswe ka moo hore o tlo influencer taba eo. Ke di rekile Mhlombe. Ke a leba Mhlombe. No, ke a leboha ha e le mona qetellong Mhlombe mafuteng a thusane ho ba ka so se le di bosadi ya mohlomong e ka bosada te bona ha e le mona a di rekile o di rekile ka bokae le hore na the wisdom of buying shares sa company e kolotang LNDC ebile e sa patale LNDC na ona tseba hore ba majority shareholder o jile lefa la company hore a ko bona ho patala LNDC share yona na ke di fela Mhlombe bona o e rekile ka bokae le yena o patala Okay, well, when I went to this again. Yes. Okay. 9,000. And that makes him the majority shareholder. He's a majority shareholder. Who's on the document? He has 50%. O la le certificate e ka reng ha o lo lata ha o lo kopanya dipalo mo la ya go tla le yona parliament. You have to have a share certificate. How to write? 10,000. Mhlombe tabata di share certificate di nka nakonyana ha so bite. E lo go direkile ne. Hape ke arabela potso ya Mhlombe. A bitla pele ke o tlo ya rabela. Ha ebe ha o so le share certificate o direkile ne. Ke na le ditokomane tse nka di hlahisang tse bontshana ke rekile ne. Ke kopa ga be potso. O rekile di share se ne nda di kopa. Ha ke shona ke rekile ne. Mhlombe blessed. Mhlombe blessed. Ndade ko di ke kupanda de masota ka mo banne mo powers and privileges ta bona affairs ka tsisa community. Aha wena ke ka mfana ka yona asinne. Ministry of Trade, you can walk into that office wa tsaka mo no tsore certificate. Ndade ko di haska ka tsena ha ba le go bitisa nna blessed ka ne tla go. The second, you don't make this exercise very difficult. You will appreciate when highly parliament. I'm asking you a simple question. Do you have a share certificate? Mhlombe
ke kopa ha ntse ke ene ke mo a ntse a bua o ska penya re le se re bua re le pedi. It's a simple question. O rekile di-share o majority shareholder o di rekile ne ha ke sa tsebe. I mean ka nnete ntate etsa hore ditaba tseo di buang di kgolehe. Etsa hore ditaba tseo o di buang di kgolehe. Ha re tsena taba tseo di bua ha di kgolehe. And ke batla ho hopotsa hape hore maikutlo a ka ya komiti ene ke teletseng pele ke hore o tlile ka hare ho company ena go ithusa hore se ba patala sekoloto sena sa sona. Mme you are non-cooperation with the committee e bontsha eke ka ho bona le ditaba tseo o di patang tseo sa batleng ha parliament e di tseba. This parliament e emetse basolo. Mme re tla botsa dipotso tsohle tse re filang e ka we have to ask. So you can say ke botsa share certificate teng ha ile ntwela enka nako e telele ha o lo ntate komiti o di rekile le montse thabo tse fitileng o di rekile maobane. You have to make me understand hore nako e telele e buang ka yona ke efe. Ha ba o di rekile last month I could understand. Ha ba o di rekile selemong sa 2023 our question PSC ke ena hore na di sebetsa run rate mo but ena o ntso e etsa na ha ke bone tlo go thusa. You are just subjecting yourself to more interrogation. It was a repetitive because all you want to do for it manage the convincing how a company for the people who are start at us for now that you are the majority shareholder. Is it how I was followed to send a sister sapata. So how sit all convince her? So sit all over the affair or directly, Silver said it in January, or so sad. No, that is not true. Please, Yaokupa, because my paramente, Halifa, you will not like it. How about you? We are moving. How about you? We are moving. Temporary fella, Araba, Dipoto, fixed at the session. In a that go to the NBC. Because we give it who will get evidence? Live on the NBC like when I retreat. Why would I who will run the drug? I don't think it is right. Can we? I cannot handle it. So please, they are Cooper once again. Keep power having to put on flexible feet. Can you be? Can you get the share? To majority shareholder, Pagets Alaman safety legacy. So that I little had your house. It had a worship 3 date. I won't tell him so let's in a little date. Thank you. Okay, just to. Child, you give it so that you will get share our guy. And she was coming out and used to. I'm not going to. I will let this also not very society. Leonata, how would visit a landing? It out there, Leonam should be. There is no way you can spend that 10 rand and I can't forget to tip at 10 rand, especially when we are talking about shares. Somebody, it's at Lale, Titarazino, how do you know kids ever? Had I 10 to cities of water, I don't compete it. Somebody, don't go yourself seats over. I can't say about the Kapwan, it can make it to pee.
Re ka subitse go re tšhakele se kobisi parlamenteng mona batho ba ba tšhake ke tate Limpopo fela a tswang a ntšhaketse tsatsing ko ke ena a tswang a ntšhaketse wena you were called here for a reason ya company eo o e rekileng so ha o so ka re ne go bitsa fela ha re na lebaka la go bitsa fela ha re na lebaka la go bitsa fela o bone ha o ntso trenda mane ba sotho ba itse o kolota LNDC you saw it bone mo ntso trenda teng so ka ke kopa eno yona no let's not go there ke sa tlo hape ke a o kopa ka nnete be cooperative otherwise ke bona ka ga re tla ba le mathata but I'm asking you how long o ka reka go le koloi ya ka ke palamang hana tjena nka o retsana ke rekile ka bokana I cannot forget that amount how possible is it go o ka nka tšhelete ha o ye ngata ha ka ka kapa ha wa patala letho simply say that Mohlompe wa ndumella ke tele di tokomane tse bohlokwa Mohlompe nna se o ko ke mohlompe ya yana fela ke mohlompe mekadi Baphephi le yona ena tjhelete sa hana o ya ba ha ena taba ke dikira ga yana ke mo bitsona na what is the wisdom of buying shares in the company go rotana LNDC ibile sa ke o ipata now no se ba go ya lefa la go yo ma jo ti shareholder ona che ifile o je lefa la sekoloto seo sa company to LNDC na ke a leboha Mohlompe ka potso e ke ne ke tseba hantle Mohlompe mme ke na le mabaka hore na ke ne ke etsa jwalo jwang hobaneng ha o dumelle mofuta wa kgwebo e sa le ke etsa dilemo tse ka bang 80 tse fetileng